Lee Honkanen bule yang kabur usai melakukan perawatan di salah satu salon di Canggu, Bali akhirnya membayar tagihannya. Usai kasusnya viral dan mendapat atensi dari Senator RI Niluh Jelantik. Bahkan Lee Honkan pun telah membuat video permintaan maaf kepada pemilik salon dan masyarakat Bali. Dalam unggahan media sosial Niluh Jelantik, staf salon mengungkap pelaku tiba-tiba mengirimkan pesan dan menjelaskan mengapa ia tidak melakukan pembayaran tagihan. Dalam pesannya, Lee Honkanen mengaku jika ia tidak melakukan pembayaran lantaran handphone miliknya hilang saat menaiki Grab. Kini, bule tersebut telah melakukan pembayaran tagihan perawatan senilai 7,8 juta rupiah. Terkait hal itu, Niluh Jelantik pun berharap agar hal tersebut menjadi pembelajaran bagi pemilik rental, penginapan, dan sejenisnya. Pihaknya juga akan meminta pihak imigrasi untuk mengecek izin tinggal warga negara asing tersebut. Sementara itu, pihak salon mengungkap jika Lee telah membayar seluruh tagihan biaya perawatan secara materi dan juga mendapatkan konsekuensi sosialnya. Sebelumnya, seorang pegawai hair shop Canggu, Bali mengaku dirugikan dengan ulah seorang bule wanita karena tidak membayar tagihan usai melakukan perawatan. Bule itu mengambil perawatan seperti hair extension, mani pedicure, coloring, dan take off kuku dengan total tagihan mencapai Rp7.868.375. Usai melakukan beberapa treatment, bule tersebut mengaku akan ke ATM untuk mengambil uang. Namun ternyata bule tersebut malah kabur dan tidak melakukan pembayaran. Pegawai salon pun sempat menghubungi bule tersebut, namun pesannya tidak dibalas. Hello, my name is Ellie. I want to truly apologize for the inconvenience I have caused. To the people of Bali, I am truly deeply sorry for any disturbance my actions have caused. I understand the importance of maintaining trust in this beautiful community. And to Senator Jelantik, I apologize for involving you on this matter. I understand that this has taken valuable time and resources from your office. To Hair Shop Canggu, especially Cashier Eva, I'm truly sorry for the misunderstandings and delays. I regret breaking my promise and not sorting this thing on the very same day. And I understand the impact this has had on your job. Despite my intentions, I did not follow through until this was brought to my attentions this very morning through social media. After chatting with Hair Shop, I understand their point of view and how this seemed like a runaway client situation. The circumstances made it really difficult for me to return and respond all the messages from Hair Shop. And I acknowledge my mistakes and understand the frustration in the situation I've caused and take fully responsibility. Today, payment has been made, and upon my return to Bali, I will meet with those affected to restore trust and make amends. And just thank you all for your understanding and patience. Please understand that I am doing the right thing over here. And I just kindly ask that the messaging stop messaging to things right now. I love Bali and sincerely just apologize.